Asanso Edin Shemo ewa fidem hasen so ebiom aha ebusa emergency Ghana TV eso ebusa for me bia wo bia on second video we na wa subscribe wa like na wa drop comment no so e comment section ho de ama na wa share so de ama unue bi na ene ebusa for emanity true ene me dinamo so wankasa esanse mutimi hu ekuo bi ewo TikTok na ye mo fe na mo imagine se mo be join ne na so mu nim eho mamre and one mamre munim ebusuafo emano asade ne ye mo fen munim se mo salary anase musika mo ende a month no enso mo na so still mo de mo ho ebe join a payment fo ekuo sa na mo ya ma adwen enne yes sisters fo bi e de o masem aba be dan MFK e wo lost ne fisem so ne busuafo asem o mo de ba ye ne se o ma join ekuo bi na sisi ano ekuo maame no we yi o mo efi ekuo no mu eni nti no enne o mo de aba be pie mu se ye maame MFK enje o musika o mo de ahye ekuo no mu onje o musika nia e mo mo esan se penini se wo fi ekuo no mu se o ye bibi ma na wo fi ekuo no mu a obema police fo aba be chew enti se wetimi akasa asem ne de a kire me dia en de menso se wapa me efi ekuo no mu a me so make sure se me de magimi sika eni nti ne omo de aba be pie mu e wo lost no mu cheche omo nsem nti bo se afo ye se me ne ko ne go ti omo asemi Francisca no pay de ne do nam Mamba cha no pay de boko ye ba ya ye wo bo ase ye join ko Humble Wives ye maame na yi film say akwadjon ni ko foforo wono so a wanfe esika ye tue nyina amaye onu so ne ko ni mo mra ne say so woji wusi wo be ye program ma na woji sika na uja ya do be court no agi ni sika ba ye de oyi film ne de wanfe esika ma so ni ni sika gie bia nti ye ba ya yesremo mumboa ye mi ntimenji esika Francisca, what's your kuna mu mo ayi mo afimi friend is saying Humble Wives Association e wo boase che say ekuo mu dismissa ya yan kra bete dismiss hule come na afa so kokuo ni mu me pa cho me sister baako me catch ne say me peku adwon eno o kanfo ma me say Humble Wives wo ho dia botaye ne ba utirima na de kope ekuo adwon ni me pa cho me free me krom baabo ase no krom ne me wo Jacob be hinase okay na kentene ho oba pachu me ba ye no me ye ma se me join ni ku se be ya me ye program o mechi a menya edomata mechi na se ekuo no botaye a o de join ya ne se program se wo ye program a obi betaye wachi o de no nti usika sen na akodi ko ni mu me ba cha me ko mu 2 years na minim se be ba santima asese nsensu ye tua bedru 400 cedis no program drew so I ma 40,000 nche se ukokuo ni mu a edisen ansa na ya sede ama me pa cha me ko na 6 months me pa cha nti se ukokuo ni mu na utua dues ne nkakra 6 months na bia o ware ubibi wu a sika se na de ma sata ma me ko mu na 200 nti se drew sen se drew 40,000 ne yakeka bom ekuo ma yesen me pa cha ye 100 cause ma say e man nan ba ko wen waka bonten okay ye je a ye nye ono ne de enkan because miensa ena mani abre se mo be kamasem enipa nan ena mo ba office se mo wokuo case ntinana yi ba ko na wa ma studio no ni din film na miensa na o mani abre no ye nkan wo masem ma omo obapa etisen acho ya me na so ye fro sen acho me Kate ozo sika sen na kodi ko ni mo 40,000 enu ebia mpacho ani me dem me be wo kuo ni na me ye program edu so mo ye masede mam oba yo mo de me bibi amam by ode mam o dis kan mam no mo sanje se ye be court sign enti ye ko meeting na time no dru so no mo ka chem se Monday me mra na yenko na me ko sign na me se uji usika wo kuo no ma je se mo court eko sign pacho wa register wo court nti ube da bi na se kuo de ye register wo court kra na wo ya asede am obi a eno no court nsinsan be ne wo mo constitution ni mo mpacho enim ba ono si no de abem se uye program na wuji usika je se mo court na mo sign no de usika ma okay sa nti ko sign ye ma ko sign edu Monday na ye be ko na me ba ne ho mfa no nti ofrem na me ka je nse me ba ne ho mfa no ti etwe na me ba ne ho to no me ka kire no e na o share o ka se me nhye date nti date ne dus na me frɛ no no so se ne ba ho mfa no
ɛna ye twa boy nti edu se me nkwaje no otose me saa enti me wo ho na me maami yare ɛna me kɔhwɛ na maami panyin so free mu enti no mo ko program me sendi me sika ma anko bi enti ma anko bi no o se se me tua 200 cedis ansana oyi me free mu aje se me tua 200 cedis ansana wasan ade me ɛna o se bone be na waye a wayi wa free ko ni mu ma anko program ni bi ma ansan ask permission okay enti aje se me tua 200 cedis ansana wa ade me ɛna me say me need 200 cedis if say bi mu okoro mo anko bi o mo ntua bi mu so ko o mo enti na mo nipa mo wa hai mo nko na o se wayi mo free mu mo bisa no se ekuo maame bone ben ene ye dia ye o obisa mpa cho da bi me edu se o frɛ me ɛna o ka cho me se me mra na yensisi eka na o de me no mfa ma me esan se wayi me free mu nti me koye no ono amba o frɛ ni mpenifo ni bi no mbae na yekodu ono almost start ye kasa no ɛna omo hyehyɛ se asemo oba abotae be na de join ikuo no mpa cho me de na me wo pepa na asa me tifie no so de bi omo kwaye me fe se me so me join ni so botae ne se omo ko programs a se be ya me so nya bibia omo so ba betai mechi na menya waware mpa cho ani oba pa unso waware mpa cho dabi all right ma me nko the third person unso e fro saying mpa cho fa me Benis so botae be na de join ni ekuo no Humble Wives Association ye ka mo Jesus saying we love our husbands. Humble Wives Association. We love our husbands. Mama me fem no na dey asa dem yale musika kakra bi akoka ekuo ma me nchenti asa maye mote na musiso. Humble Wives Association. We love our husbands. Humble Wives Association. We love our husbands. Na se mumie no mo se mo nware nti husbands be na mo love o mi. Me too. Question to answer. Womienu mosimu nware ekuo no so din e the Humble Wives Association meaning awafo ma mo wa ho brase enkabo mu kuo na mo age so se ye doye kununom ekunu bi ni wonti ye de ya Pacho ni eweni da so se ye de ye be ware da bi onti se eno no nka mo nko join asujafo okuai ana we no obi atimi join ye ma nko a na mema wom da bi obo asenso de ekuo ni ska be wom o obo asiku ye kwa aka se di so nya asem ketwa elder nya asem ketwa o ene ga na kuo ebi kura timi ko gina yi ase bonsa 3 billion ekuo oba won so botae be na de kuo ni mu me pacho me botae be de kuo mu se sembia semtumi ana sembia me ware a semenya ndomama wa betai mechi eno ane botai sa botai we no se ewo tirimu sa na de join kuo na mentimo ase bebreba mu ekuo de wo join a association eni kwa se wonko a wo gain na wo dwen ho time bia no mukuo constitution makinka constitution ne kakra botai ne se mo boa widows me ba cho ewo mu ana se enim mo boa kunafo the needy wo mu a eni bie Ekwen constitution enabusuya edaso no Humble Wives Constitution bra Facebook no so Lawson 96.3 FM nebe kinkan bi eti constitution pointing out ema mu hu se mote mo ho ewokuo ni mu ekote ekuo fofora ye beyi modi ana eni constitution ni mu sa ekuo ma me din de sen Janet Opon owo boase ho a ekuo no fa so ben na manya wo so wo kwa wo se wanya sen 1 year 2 years mu nyina fa so ben na wanya pacho minya bi ba wo so dia obenya a wo de wo ye na omo ba program no pacho omo ba e sen ke kuo de ye ba program asede ne ye wo program na se omo ye maame no mo sanje se se ye kokot ko sign ni ansa no mo de ama enti mo de be kire cameras ni nipa wo keke erade ekuo dese dia na muhia free ekuo ma menchen me pacho de hia okuo ma menchen se ye hia ye sika sen wo de asede no me mpacha fa se wo ware wo ngoi me pacho so wan twen ama na ndru me so anje me de ne de sisi ye tu ama na ndru 40,000 ti ano na sisi e me hia senka eye wo akra na wo jai kuo ne de anka me nsoso so ba se ono na ntwen sese wo boy mpachane ebi kura na abrante ebe yo ho ade wantwe ama na anware ama wanye wasede wantwe ama ubi bi enwu
ama wanye asede na se wono a na eyi wadidi a ekuo ma memrai na omra Janet Opon Humble Wives Association. We love our husbands. Hey, moko amafade ete sen. Acho ya fade de na form. Sa? Ye shake nte ye shele papa. Ena for me. Chese the papa so so. Me pa cha. Ni nyina ekuo no na toma mo anase mo amusika. Ni ye sika. Oye de adwuma. Pacho me hairdressing. Ena onso e. Pacho me provision store. Ena onso e. Mitonto indomine angwamo. Hey. Ema ye. Timo kwa brese ya na mu disike ya kototo kente. Na ne competition no. TikTok so na omoye no. Mrs. Janet Opon, good morning. Good morning, dear. Humble Wives Association. We love our husband. Humble Wives Association. We love our husband. Oba pana, we love our husbands. Yeah, humble wives. Edie na esie ya emami ense ti mafidie so where you omadi. Oh, but when why? Wadaro. Matia, ombabu bodin, mamro ni dika bodin kire no. Pacho Francisca yebu anie. Okay, in a way. Ena sister Kate nsuni. In a way. Sister Benis Nsuli. All right, Auntie Francisca, Kate, and a Benis. Almost where you omadi. Oh, okay. But Francisca, Kate, the better check kakra. Na ya ka Kate ni Benesiano. Na me wo former secretary, a friend and Barbara. Na oka executive so. Ba yeku no. Yete ne for awarefo a the purpose la me ti ko ni se mehwe nyanka wisia. Na afen so ye ne a yesi aware kwam no ba je wo mo. Na ye nso a ya ware asabi wa wani taware mu nsam no. Ye tutu ya hofo na aware na timi aye stable. Sankofo na me je wo mo. Tibi ko ni mu na oboasi bitas aware ni yire ho. Enye ko keto afifa ge ni na Hey. Na je say e ho na obetu ne yire. What to do? Hey, what's the one that tu ne yire okuo ni mu? oboasi bitas. Wa mama sire sikafo sire. Yire ye treasure. To aso e. Eti na your former executive, which is Barbara Ebuku. Eti mete ya se wako obi kuno ho. Misu me constitution. Wako ni se yanko obi kuno ho. So wako obi kuno ho hide it. Odo obi kuno ba edu program aya nyama. Meti ya send obi picture ma wako obi kuno ho ya nyama na wajai kuno. So utim na no obi kuno ho ya nyama. 96.3. Se me to hold your friend say me secretary no. Akaporisho akwaji obi kunu ma ntokwa esi no ibumani gu so. Secondly wasakwaji obi kunu sister oba mitina no asista omogu kanim na mse dabi ekwo weile sad ne dey hide it na mbesuma one of the executives am fancy oko 57 cheno on kanche secretary say on hide it ayasa na na say asaye executive no eni kuo no ho nya dai embobra enu ntwem ya to your party system so that our phone betini to quite with their husbands. Near Koto party or Kofkan. The Okoin, a bit more union in Nibi. To me, the good organizer and also 7 Pasadeno. So be trained to Kano and Libya. I am not a problem, but me as founder, I am a mammy problem. To me, the good no super no cray about. Also, a coffee Barbara. You know, my stomach a cashier. To me, Fred Barbara now. Maka chense bia onkoye announcement so ze ko de stage na founder na secretary no so because always be on na announcement before Barbara wanfa sade na so tire me paye pe na odi ga to akosi obi so apamachew na me Oba unim bibi me brane ya ye bewa hu nti bone to fama me enipa ya wo mo wo ha yi bone kro na wo mo ye constitution ba bia wo mo breachi ye no ma me hu na ye nto aso ho oi but so me constitution ultimi ko ma ultimi ntiko ansa mi ko members ubetimi atiko bia upebia nemo omo ma bo omo ano because Kate no so no me ni mo no sebi na ase me wo na ase gina me nchen Rich Hospital and ye jema wo tie ya family friends a ye nye ai Barbara na kwatiko me ni free executive nti ehun ni wo wo de akwate na o twe me members even they are two Sandra Kababra I met as a family friends. If you said the same day, sister, me be a program which is 16th March, and a case in 1 year. So I don't know Barbara and so I didn't call for by. So I didn't think I said,
ekuye akoye se adwuma o na wabie wadi nkofo sika ma nkofo na nipa na wada ko na no wafa akobie ne die no yi wo members this is my constitution. All right, oba pa unim bibi me bra ne kopa wa hu enti no ekuo tie etese adwuma wo ye kandini me meti he oba me kan nkofo nsema wo mo so wo mo me kan wo nsem na fa na edimatem. Oh, but minya daje ni abotre san no mu san ekoye nim enti wakwakoye ba no dani a woda ekuo na no ye bi mene ye tu bi gu ye si pani due mate manteni ade a enti woni bibi me pacho ma ye data wo de beba kumase na ye no ne maba wa nyina nhia na ye nom asomdwe abua why okay, Mate, but I know my producer friend of Mate Medofo. Mate, enti producer be frɛ na ye nyina ya ba be hia wo ha na ya hwɛ kwan a ye betimi de asomdwe ato de ese da why ekuo maame na ye de kuo ma fade ne mo pictures bi agu TV so nye ku keto o sure 5 years o many good 5 years wow I secretary no tiase ha mo friend Mate obi obi kunu ekunu mi en ti obi kunu enti oba wunim sa 5 years bambo 5 years ntwetweda a wawo ne modem a wabɔ no meye ma wei bring niema down nti ye behia why Mate be all right. problem there me dance pa na okay enti Humble Wives Association we love our mukuo maame wa ha na moma ne vem monye so ma no Humble Wives Association We love our husband. monye so ne kuo maame gina so Humble Wives Association We love our husband. hey mambro ni ba ko de wa mu na oso wonye so ante adan woni ese waje obi kunu nana enti adan no wa mu na kusuza enti jeso je Humble Wives Association jeso ma member some obekun afidie so ye hwa masomdua ye adwuma Humble Wives Association We love our husbands. ye wakasha ni hwinim mate eti ekuo maame ye besan frɛ why Mate ma ba chobra mame Yedase Yemra Humble Wife Association Yenka Omasa we love our husbands we love our husband na no kra ne say ekuo no mu ba do man no nye children sa o hwe ntade e hye won pa no afade na won toma sika nso wo mo ho hwe sika mu tugu ne ade na o ma bo wo mo ho na eyese kuo ma me beba abusia bra TV no so e no be hwe bi enyasem keto e ma ni ginam wig kenta mami bo se nekesi lazy no nekesi enyasem keto kuo no o ma fade ne de ma ho keka wo mu wa hwe different attacks so ne wu lazy afade na de si o mutiri so ahemfo chinye we abo bia ya na ta na ma hemfie no so waka ba ko sa aboa ya no omo bie wo mai sa pepepe o afade na fe edika na maame ne mra na ye no mo ntrase na ye hwe seku ayi wo mu a ye tue ska edi ahwe binom na bibia enti wosi mayi wa firi mu de e ba sa de a sane ni sika wa contribute nyina wo so ogena de na maame ne beba ma ya hwe asiesi ama e de asomdwe abreku no na sane wo ka no on case na nso ni nyina mu no so wo be ye pani wo bibi mu a sane ma mfiri poma na wo ka kire no e ya botre ene ye de ene ni partner e wo bibia ye mu ahwefo asemi e ya sresem ebusafo nanso e yo bi nso awe hosem na ekuo ni di na ebusafo eye me dankasa me di se bebi a wo bia ho so edi ne ye ode ebusia ani ntino yes ye follow trend no ebusia for me ka say Humble Wife Association na waje me so say we love our husband ebusia for yenko Humble Wife Association na we love our husband and pie ebusia for udun wakoko join ekuo unim se ekuo mra untimia na wato mostly manu yehu ekuo wo TikTok ye fe yehu so mutimi ko programs ye fe eye sika na ye de ye bibia yehu ne saa eye sika na ye de ye bibia yen na ye kwa asole de na ye pa asole de no
ye de nya afei na asole ba be ye program na say youth ni ba be ye program biama ya ka kire ye ntwa ntoma ye ntwa kente bi na ye fa nko nipa na ebe di ntu ana say bibi de nya ne say wa asole atale akọ de nya ne say mo yi sika kakre bi e de aboa nipa no nso wo de so a ye be sa de ne de ama na sika mo de ahye ekuo we mu kọ ba bia ntoma mo be pam mo amu sika nti bisa ho se sika no nya efi hefa nti we de uyo obi a woni sika untimi join ni o uyo obi a woni sika untimi join ni enti mo a mo hu those ekuo no wa social media no so audi say ye easy na nye easy sometimes it mean hu ekuo bi na omo nipa bi ye program na cars e die kire ne busia fa nya asem ketewa cars e die kire no na nya mema so de drive cars no ma besia te say yen ma enye twi sa aka no enti se ko ni de uni sika untimi join ni o uni sika untimi join ni essence every week bia no omo ye bibi we ekuo no mu na so ekuo ma me no so mimi hu ne se efe bi no no so anya de essence o de law bia ba se wo oye bibi ma na ufi ekuo no mu a anase ufi ekuo no mu a obema police ba be de abechiw eni ti se won so wapa me efi ekuo no mu de a make sure se sika ne de wo de be de wo de be ma me eni ti na ye fair enough eye fair enough enti mani de eye anase de omo kwan na omo fa so ne de eye the rightful channel e na omo ye ne omo fa so enti se na MFK enye ekuo penny na akasa no Humble Wife Association penny na akasa no ye be make sure say anase MFK be make sure say maame no ebeba no nso aba be che ni side of story e de atenti ekosi se maame no ebeba loss na ebusuafo ha e na medi mo ebesi no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ebusuafo ye kono for the last time Humble Wife Association na we love our husband. Ebusuafo edi amedi so ane ketcho mami esi anything. Ebe san so edi shemu e wo fide mu hase nso ebio. Ebusuafo